นี่บรรยากาศเขาคุณเตะบานคนอยู่นอกยังว่ามันโมงเขาอันนี้ประตู19เลยเนี่ยคนขนาดนี้เจ้าไปอยู่ประตูหนึ่งเลยโอ้คนยังหลายคนผ่านอยู่หันวัดคนก็คงรถเลยแง่กันเข้าเราบึงไหมยังมีกองเชียร์อยู่นอกโอ้มีทางเขาที่ขึ้นบอลชั้น3ชั้น4คนละชั้น2ว่ะเยี่ยมโอเคEl Rayo Vallecano avui moltíssims visitants, moltíssims amics del futbol club Barcelonaขึ้นมาฮอด arribats d'arreu de casa nostra, molta gent que està passant aquesta època de vacances, molts visitants internacionals avui pel que hem pogut comprovar les rodalies del Camp Nou. Comença la temporada en aquest primer partit de Lliga Barça Rayo Vallecano a partir de les 9 del vespre. A partir de las 9 de la noche, Barça Rayo Vallecano. Bienvenidos a Spotify Camp Nou. Welcome to Spotify Camp Nou. Cũng mà vô sụp cũng không phải là bên thời gian này báu ơi sợ phức báu ơi mua sợi phơ mua tờ vi ok. Atención, 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 un aplaudiment per Iñaki Peña. Atención, 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 un gran aplaudiment per Marc-André Ter Stegen. Els porters del Barça escalfen, els porters del Barça trepitgen gespa, això ja és una realitat, estem a meitat d'agost, però tornem a començar, il·lusions, somnis, moltíssimes ganes de rebre el nostre equip a la gespa, al Camp Nou. Ja està amb els seus porters, Iñaki Peña, Arnau Tenas i Marc-André Ter Stegen. Salten des del Barça els porters del Rayo Vallecano. Jordi Alba! Amb el número 22, Rafinha! Amb el número 24, Eri! I amb el número 30, Gavi! A la porteria pendents una possible substitució amb el 26, Iñaki Peña, amb el 36, Arnau Tenas, amb el 3, Gerard Piqué, amb el 10, Ansu Fati, amb el 11, Ferran, amb el 14, Memphis, amb el 16, Pjanic, amb el 17, Aubameyang, amb el 19, Kessie, amb el 20, Sergi Roberto, amb el 21, Frenkie de Jong, amb el 28, Valde. Entrena el Futbol Club Barcelona, Xavi!
4 นาทีเตะบานมันยังเป็นยังสีงามอยู่เลยนั่งหน้าเบิ่งตั้งแต่เว้น เป็นหัวดำหัวแดงเวลาตากดอกตากแดดคนเต็มหมดมันแรกของฤดูปี2022 2023มาละนักกีฬาเตรียมจะออกแล้ว
ตั้งกองแล้วตั้งกองไป9 นาทีแล้วยัง0-0อยู่คือเก่าบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศก่อนเบิ่งในโทรทัศน์รู้ป่ะเนี่ยในโทรทัศน์อยู่ในข่าวข่าวตรงนี้41 นาทีแล้วตั้ง2ได้ตั้ง2 41 นาทียัง0-0เรียกมาเลซ่าคนโง่เรียกว่าทีเดียว เข้าสองเทือแล้วก็ได้ประตู
ธรรมดาเลยเนาะถึงเดือนเขาก็อยากได้แต้ม นอนไปก่อนนี่อยากนอนไปก่อน จบเป็นนั้นว่าผมมีสกอร์เนาะ0-0จำน้ำเลยจำน้ำเลยเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศเลยคนที่นอกทางคนพอจะย่างไปเอารถได้ก็ต้องขาคนเบิดก็จังขี่ได้